Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fire Brigade Shillong. Halor ka jingja ka basnosi, ka balaja hadien ka jingklat no, unong pang COVID-19 ubanang kong hakani ka jala Meghalaya, Dr. John L. Sailo Rentatiang. Menteri Sarkar bakmi ikatnat di Kampen Raisor uba Hamlet Sendoling, hakakat praterik matob na yayong arajar arpo. Ulai kendo kerpang ikinoilam, jong ka Greater Shillong Crematorium and Mortuary Society. Bat hadin kejing tersani ke bajanai ba kani kejing lang da koi kasur kala shem yakarai ba ka Jakatang Breu da ka Boarding Electric jong ka Meghalaya Urban Development Authority kabaran hakasnong jelupara bat ka balakmi bat penya da ka Greater Shillong Crematorium and Mortuary Society kan trekam purano nang ni Shakman bat kan longru ka balapan kre na ka banta bantang dia ka medyap jong kinu ki Breu ki baklat na uknyang jingpang COVID-19 rengkat kila jeda da ka bathang ye ki jaklia ki bami na kani kejing thang Breu Hakani ke jelang larairu baka sorkar kadeban aji ka shua ye kinong trai jong kani ke Jakatang Breu bat badai ban penbiang ru ye kila jeda kum ki personal protection equipments PPE ye ki ba on penbiang da ka Shillong Municipal Board rengkat ke Meghalaya State Pollution Control Board nak yang jong ni ke Urban Affairs Department menisila hajang kecing kedu ke bakaki haja ba ni layo ban khot ye ki no lam jong pinang penyai jom kata ke Crematorium, kata ke Greater Shillong Crematorium and Mortuary Society. Adba kelawan ban dikmat Dr. Zen Petri. Bagian yo ban ye keren syai bat ki hat beri bat ki jingja ki ba ki bala banja jingja ki ba susi nak ke simpang ke beren apa ka di ke jongi. Bawa ida keren scam ba baro ki ba kedua bat ni jumpa timba yo no ke jingkot ke jingkia dan jing smart ke tekrat hendrei dia pada kedua ke bas sosi ke ba umla bani dia nak ada mesin cia khot iki barang kerja kedua bat ki la keren sai ki ba ke society kede bani terdekat bag sarkar bat kana pitren no kedak ba ke ban persya ya sarkar la dalam tumta ki jingja ke ba sosi hakasi kedua pada nanti yang kila menjur bat kila longru ki bala keluar ben dalam sarkar bala don kedua betul kesing jak wajan jak susi kemun nanti yang society kan ya terang karbangi bat kerun berkeduno kesing tersa kemar ba la keren sai ki ban yang ba katai ke Crematorium kedai kerja ya ke ba ila ai hakasi ki tang bakan punya makuma fisu kata ketika jaga jong sarkar kebalas na itu ke Crematorium ru itu Crematorium lembaga skim jong sarkar jika Allah dah kimla bakinnya derekat bakinnya komplit di sarkar kita masih makin subsino dari sutra pada bagian society dan apa bakam dengan begitu persa ada kuat bukan itu dekat nama smart lepas kita kerja bah susi tinggal ekran tu lagi lepas komplit kerja asal bagi pedet yang kena ka bentah hangtai bila ong iki ba ka sarkar kan singkya kadamle timur ira kwa bagi sanitary choy yang kita jaga bar kita juga bermakan aswa bat hadin ru kunju sing ba kan like jadi sapriang ketika pan kibla dan hangtai ko baru kini ba on free ya ke komisioner hangtai ila pengere berbiang pakai PPE namta kabit kebiang benda ka city jong city operator namta ka ni sekam kita biang jong society semua mata already ban sekam ban ya corporate ni sokar baru ko kam ila beli